Iyo urebye imyitwarire y'abakuru b'ibihugu basura Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'ibindi bikomerezwa, iyo urebye imyitwarire yabo imbere ya Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump, nibwo ubona ko Trump ari umwe mu bagabo bakomeye kurenza abandi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse no ku isi yose muri rusange. Yari asanzwe akomeye kubera ko ari umuherwe, ariko uyu munsi bwo ni na Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, umuyobozi w'isi yigenga. Donald Trump ubuzima bwe bwashishikaje benshi guhera kivuka kugera abaye umwana akaba umuntu mukuru, bikagera aba Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika inshuro ebyiri zidakurikiranye. Donald Trump yabyaranye n'abagore batatu, abana batanu. Mu bihe bitandukanye avuga ku bana be, yakunze kuvuga ko bafitiye icyizere ndetse akavuga ko bose abona ko amahirwe ahari ari uko bizarangira babaye abanyapolitike. Byemezwa ko hari imyitwarire ine, amahame ane aha abana be, buri wese agakura ayazi, akamubwira ko ari agomba kuzubahiriza kugira ngo azashobore kubaho neza muri ubu buzima.